Kuba sePhilippi sahluko 4 kusuka kuverse 4 kuya kuverse 7. Thokotani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinza futhi ngithi thokotani. Kubeketela kwenu ngebumnene akwatiwe bantfu bonke. Inkosi iseduze. Ningakhathazeki ngalutho. Kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu. Ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konke kwati kutawulondoloza tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Yes. Ngicela uphinze usholele kuqala. Thokotani enkosini njalo njalo. Thokotani kuphi? Yes. Kukhona lokhu lesiye sikwendele nje ukuthi ngoba naku sisenkonzweni bese sithi khombisani injabulo. Khombisani injabulo. Lapho sisuke sendelana nje ke ngoba senkonzweni. Kepha le nthokoto lena lesikhuluma ngayo akusiyo lena leyakhiwa ukuthi ipraise team isihole kahle. Le nthokoto akusiyo lele bangwa ukuthi uthole ipromotion. Le nthokoto akusiyo lele bangwa ukuthi bantwana baphasile. Akusiyo lele bangwa ukuthi uthole thula. Le nthokoto lena ngulokujule kwedlula what you see ngeliso lenyama. Le nthokoto nguloku lokungabangwa ngulokhone kukutsinza wakwenda kwendeka. Le nthokoto lena lesethulelwa yona yinthokoto lejulile. Ngoba lo muntu lobhalako uboshiwe. Simkhanza lencwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko 28 mawucala kuverse 14 likhuluma ngaye ukuthi bekaboshiwe under house arrest. Bekaboshelwe asendlini la bekanayo inkululeko yokuthi angakhuluma nebantfu. He had that freedom. So ukhuluma ke nemaJuda uyawachazela uthi lokuthi aboshwe kungenxa ukuthi ufakaza ukuthi Jesu ungumesiya. Uzoboshelwe lokho. But ke la kule ncwadi la ibhala ale ejele aboshiwe. Ubhala incwadi lengachazi ngesimo semuntu loboshiwe. Ubhala incwadi lechaza ngesimo semuntu lokhululekile kepha uboshiwe. Uthi ngibhala la ejele ubhalela labazalwane basePhilippi labe bamsita bamsekela kuleto tikhathi takhe kuboshweni ngeminikelo. Uyababhalela ke labazalwane uthi thokotani enkosini. Ngacisha ngaba ngumhlabeleli kahle. Angathi kwabe sekwalana. Angathi kwabe sekwalana. Kumbe bengiyawuthwala kakhulu. Thokozani sihlengiwe gazi lakhe. Sihlengiwe gazi Eloheli zono zet. Eloheli zono zet. Esiphambanweni
ungathokodi enkosini ngisho ungathola manzini wonke ngeke akunike intokodo ngoba wathola manzini wonke udabe uyacabanga ukuthi bangahle bangemuke thokozani 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 thank you Jesus lo muntu uvakalisa intokodo not happiness sawubona happiness uvakalisa intokodo esimeni lesinga siso lesithi thokoda he was expressing joy not happiness ngoba happiness ihambisana nekuthi kwenteka into leti kahle la ngaphandle ngidla kahle joy ihambisana nekuthi into atendeki kahle la ngaphandle tibhuluja emasimini tiyawa tingumnyani kepha hallelujah thank you Jesus yeah tingomo noma timbuti tiyebiwa kepha thokoda enkosini when nothing good is happening umthimba uyavithika lengibucelile angikuboni kepha angeke kungemuke inthokodo lenginayo leni besihlabela nyalo sithi thokotani thokotani sihlengiwe mangabe inthokodo based on what has happened bengingathi Moses esihlengiwe sisamele inle hallelujah thank you Jesus embhalweni kunebufakazi lobenele ukuthi uNkulunkulu kumele simbonge singaphezi Thessalonika bekucala sahloko 5 verse number 18 thank you bongani kuko konke ngobe lokho kuyinthando yaNkulunkulu kuKristu Jesu bongani kuko kungakhi bazalwane kuko konke ngoba lokho kuyinthando yaNkulunkulu kuKristu Jesu alisho ukuthi bonga ngoba ulahlekelwe ngumsebenzi ngoba ungenamali yinthando yaNkulunkulu lokho cha alisho lokho kepha lithi lokuyinthando yaNkulunkulu ukuthi ubonge ngisho ubona ukuthi kulomnyaka emasimini ngathi ngidawubuya emasaka empty usahamba hamba emasimini uNkulunkulu uthi against what you see tell me how thankful you are lokumbonga usho ukuthi Nkosi
ngethemba wena noma kungekho lokunginika lithemba ngemehlo kule ngubonako, kepha ngethemba wena. Intokoto yinto longeke uyithole ngoba unemali, yinto longeke uyithole ngoba umtimba uphilile perfectly. Bakhona labanako lokho, kepha abakathokoti lokho ngikhuluma nawe. Pawula ukhuluma lamagama akekho enkonzweni njengami legcwele bazalwane. Pawula ukhuluma lamagama akekho eoffice kuthi wathatha wabhala sehhovisi, kepha ukhuluma lamagama uboshiwe. Ukhuthatha abazalwane kuthi abathokote enkosini, abathokote enkosini. Ubhala lokhu la kuvako. He is writing what he was experiencing himself. Umehluko emkhathini we-happiness, cishe sengishito i-happiness iya ngekuthi things are happening. I-joy iya ngekuthi there is someone present. KumaHebheru 13 verse 5 uthi uNkulunkulu angeke ngikushiye, angeke ngikuyekele. Angeke ngikushiye, angeke ngikuyekele. Nako lokubanga umuntu athokote, uthokotiswa ukuthi kunemuntu lomethembisile wathi angeke ngikushiye, angeke ngikulahle. Haleluya, makabongwe Jesu. Kwasho abantu bathandzana bayengana, lathi lelijaha angeke mntwana kethu ngikushiye, angeke ngize ngikulahle. Kanomsa wenkosi utawuveta inyoka, imamba. Baba face to face bahamba bobabili. Bathi ngemva kokuba sekabalekile, sekamshiyile lo mntwana ebantu labekamethembisile ukuthi ngeke ngikushiye. Wathi masadibana naye, wathi bengiyofuna induku. Bengiyofuna induku yokushaya lenyoka. Uthi uNkulunkulu angeke ngikushiye, angeke ngikulahle. Kude le ngidawuhamba ngiyokufuna ngoba I am. Konke kuphelele la kimi. Ngeke ngikushiye, ngeke ngikulahle. Lona ubhala ejeleke, ubhala ngentokoto nje. Ngoba unalesiqiniseko sekuthi noma lapha ngisenzaweni yekukhalelwa, angeke ngicele abantu bangililele. Ngoba uNkulunkulu uthite utaba nami, therefore unami. Mangabe akwethembisile livi lakhe lithi akasiye umuntu uthi angacambe manga. Mangabe uthite utawuba nami kusho ukuthi unami. La ekuthandazeni njengaloku sonke siyathandaza, sonke sineticelo. Kuna nangu umkhathi emkhathisini wala ucele khona, wacela kuNkulunkulu kumbe wazila wathandaza, wacela. Bese kuba nalesikhathi la sekubonakala kwalempendulo. Kuna nangu umkhathi ke kusuka la uye kulempendulo ngoba ayikakalwa ukuthi kutaba isikhathi lesinganani. Kutaba inyanga noma kutaba lilanga noma kutaba liviki noma kutaba iminyaka. Kuthi lokhu lokucelile kutawubonakaliswa nini. La emkhathini ke kuna nako lokuthiwa kukhathateka. Le kuba seFilippi la lithi khona ningakhathateki. Kepha ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu. Kusho ukuthi la emkhathini sewuthandazile, mase ugadze impendulo,
bese sewuyabuka ngeliso lenyama ukuthi awu Nkosi ngikathile ngabe ngicela umsebenzi azima ucela uNkulunkulu ucela umsebenzi awucelele eminyakeni lodako ucelela lamuhla mangabe ucela imali awuyicelele eminyakeni lodako ngilokhu uyidzinga lamuhla mangabe ucela kuphila angeke ukuthi awu Nkosi nyalo ngiyagula ngiyafa ngicela ungiphilise nga2030 mawucela nyalo ngilokuthi ugadze nyalo lesikhathi ke ngesikhathi lempendulo isengekho bona naku lokuthiwa ianxiety bona naku lokuthiwa kukhathateka lokubese kufuna ukubamba ukuphathe bese kuvula umnyango kuvulele netindvo letinye nebantfu labangakholwa bangaze ngemashwa kuvelelwa ngemashwa la emkhathini usengakabona impendulo ubone izinto letingahambisani imbamba nalokuthandazela ake sengibekise kuLuka sahluko 8 kuLuka sahluko 8 Luka sahluko 8 masifunza kuverse 40 sicuku sebantu silandzela Jesu siyamhlangabeta nasabuya lithi ke ku41 kwaze kufika indvodza lengiJayiro yathi jiketi nyaweni taJesu yamncenga ukuthi aye ekhaya verse 42 bekunane ekhaya bekunesitsandzane sayo lekwakukuphela kwaso sineminyaka lengu12 sasigulela kufa waphendula Jesu ngekuthi ahambe naye wathi Jesu asahamba bantu bamkaka ngala nangala Jesu usuka ku point A ususwa ngiJayiro uyagulelwa uya le ekhaya kaJayiro ngesikhathi acela lona sithi ngumthandazo makacela Jayiro awu Nkosi uguca phasi ngiyacela ngiyagulelwa ngiyacela ukuthi ungiside makathi Jesu uthatha inyathelo uyahamba sekuqhamuka nanga umfati wemopho endleleni Jesu sewuhamba uze uyema la ndleleni sekuba delayed lokufika kwalempendulo sekuba delayed such that kwagcina kufika abantu lababuya lekhaya mase uchubekela lapha kubo 50 mawuchubekela ku 49 wathi asakhuluma Jesu kwachamuka sigijima side kulesiphathi imandla lesingiJayiro safike sathi indvodza kade yakho seyifile ngalama emagama la emkhathisini wekucela nekwemukela kuba netindo lekungathi tiyafa kuba netindo lekungazothi it's getting worse so bahlangana naye ke bayamtshela ukuthi abantu labane evidence lababuya khona labane tindo letiphathekako ukuthi uyathi lokubo uyokucela kuJesu khohlwa sekufile lo sengikhuluma ngemasimi ngilokuthi vele cishe labanengi bethu sibukile emasimini tibhuluja tiyawa tiyawa tjani buyasha liyeta lifu likhiva linyamalale kukhona babuya ke ekhaya ngibuyele kaJayiro babuya ekhaya bahlangana naJayiro na Jesu bathe eyikhohlwa ngalo Jesu wakho things have gone beyond a point of return sewuvele ufile ngaleso sikhathi leso Jesu esikhundleni sekuthi lendvodza bekufanele ukuthi bese iba worried ukuthi awu Nkosi yami icale ikhale ukuthi awu into zathi ihambe etafika la Jesu wephuteleni kube uvele wahamba ngabe tinto tilungile ngalesikhathi ngimcela kukhona tikhathi la ekuceleni kwakho nami kuba ngathi Jesu uyekele akasiniketi lokulesicelako a time of delay, a time of desperation.
ngiso ke lesikhathi lesiyingodi makholwa ngoba leso sikhathi leso sibese siletha abantu batokutsengisela uthi khanze usuka from point A to point Z uthi khanze usuka emthandazweni lose oshuke uye emthandazweni lokalavumisa usuka emthandazweni lokalavumisa ubuyele kumathamo uthi ukumathamo uve bathi hayi ukhona umuntu lesatiko ukuthi hayi uyayibreaka lento ye delaying spirit ukumahamba ubuyele kumahamba uthi mawufika kumahamba ohambayo bathi uhambile angize kumahamba vele bathi uhambile sewule emlawula ule kubola lavumisa ngilemos ngalapho bathi sewulena ngesikhathi Jesu kungathi akafiki to intervene sikhathi se-anxiety sikhathi sekukhathateka sikhathi sekufuna konke lokungazuthi kunempendulo kepha ligama lalisho Jesu at that time linye mabili mathathu wathi kholwa kuphela wahamba naye Jesu wahamba naye waya naye le ekhaya kusho ukuthi Jesu impendulo lamnika yona at that time it was his presence wamnika bukhona bakhe wathi noma kuthiwa ufile lona bewutomcelela bathi mine ngihamba nawe mine ngitawuba nawe ngeke ngikushiye against the evidence against lo lokukhulumako ukuthi vele kuyafiwa ngoba uyathi uyaye uthi mawufuna ucela kuNkulunkulu kuyenteka udibane nebantu base baba banengi ngalelo langa noma kuleyo nyanga bantu labatakugcocela nje ongakababuthi bathi hawu kumbe bewufuna bo-applyele umsebenzi noma bewu-applyele ibusiness ufuna ukholwa ukuthi utawina itender noma bewu-applyele scholarship bese sewudibana nebantu labaningi nje noma unebantwana bewubathandazela bewuthandaza ngabo noma batali bewuthandaza ngebantwana bakho ukuthi awu Nkosi ngicela ungiphe bantwana labatawe saba wena uhlangane nebantu bakucocele nje ukuthi bantwana babhokile nawe bese uthola evidence ukuthi newakho utawubhoka ngoba naku emaqiniso athi babhokile uhlangane nemuntu uthi ucelile umsebenzi ubuya khona ehovisi umbonile PS ukhulumile na PS kanti nawe bese ubamba line uthi uyakuye no PS uthi ngithe nje mangifika ku PS wathi phuma uyangibambelela kanti nawe bowuthi uvukela khona ubese uthola yonke evidence lethi lento lo izamako ngeke isebenze uthi uyesibhedlela uve nomunye athi ngibuya khona esibhedlela kanti nawe bewuthi ugogolela ngakhona bathi lokho esibhedlela akupheli vele uyawuze ufe unje lithemba likuphi lapho uva ngathi khohlwa ngalento cela ngezi suku zonke Lesikhathi se-stress ngesikhathi impendulo ongazuthi iyakhwesha esikhundleni sekuthi isonzele lesikhathi se-stress ngesikhathi ucela kube kwangazuthi Jesu sewuyadileya sewuthathwa ngilokunye endleleni uthi Jesu kulowe kunene kholwa kuphela ungakholwa ngisho i-evidence yekuthi it's getting worse ngisho ikhona ngisho tizathu tekuthi letithi things are not changing ngisho kancane uthi kholwa kuphela
kuba seFeso sahluko 3 verse 4. We praise his name. Thank you, Jesus. Kuba seFeso 3 verse number 4. Nanifunza lokhu. Nanendani? Nanifunza lokhu. Yebo ke? Nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo ya Kristu. Oh, anive na indzaba naye. Nanifunza nitawukwenda njani? Nitawubona. Manifunza nitawubona. Nanifunza. Kusho ukuthi asifunzeli ku-understanda i-theology, sifunzela kubona. Kufunza kuletha kwembuleleka ngeliqiniso ngaNkulunkulu. Nani funza. Ake siyishiye lapho. KuJohane wekucala sahluko sekucala. Mawucala kuverse 1. Lowo labe khona kusukela ekucaleni. Lesamuva nalesambona ngemehlo ethu. Sambuka. Samphatha ngetandla tethu. Bekungulivi lekuphila. Verse 2. Yena lowo sokuphila wabonakaliswa kithi sambona, sifakaza ngaye, simemetela kini sokuphila waphakathe. Nguye labeneyise wabese ubonakaliswa kithi. 3. Lowo lesambona samuva, simemetela yena nakini, kuze nani nibe nebudlelwane kanye nathi. Tsineke sinebudlelwane neyise kanye nendvodzana yakhe lenguKristu, nayo indzaba iqala. Lo lesambona simemetela yena kini leni, kuze nani nibe nebudlelwane kanye nathi. Lokhu lokubhaliwe libloho lelisewetela ekuveni lokwaviwa bantfu labe bahleti na Jesu bamphatha bambona. Uthi lokuthi sibhalela ukuthi nibe naloku lesaba nako nathi. Lo budlelwane, the fellowship, the experience with the word. Livi. Bese ke verse 4 ucetsela indzaba. Ngakho ke sibhala loku kuze kuthi kujabula kwethu kuphelele. Kusho ukuthi indzaba yalokubhalwe phasi ayipheli ngekwathi ngekuthi awubazalwane kunelivesi lapha lelingibusisako, kepha sibhalelwa ukuthi sisafunza sinambithe lokwanambithwa abapostoli. Makabongwe Jesu. Yeah. Mawufunza ngiko usafunza utati khanza uwedwana uthi oh hallelujah, thank you Jesus, ngoba vele uyanambitha. It's a time of fellowship with Jesus. Don't miss Jesus in your reading of scripture. Thola Jesu, nambitha Jesu usafunza. Nambitha introgoto usafunza. Uthi Paula ngibhala ukuthi nithi nisafunza bese niyabona. Yini ke lesiyibonako lapha sesiyephetha indzaba sibuyele lapha labe kungathi sesilahleke khona kuba seFilip sahluko 4. La kuba seFilip sahluko 4 ke bathandekayo uthi thokodani enkosini njalo njalo, ngiyaphinza futhi ngithi thokodani. Kusho ukuthi usafunza, taste joy. Usafunza lelivi lehlela ukuthi uthokode enkosini.
Mosa ngayibona impendulo ngisekhathi nekhathi ngisathandazila ngaboni lutho cha thokoda enkosini ngoba intokodo ikumuntu ayikho etintweni. Verse 5 kubeketela kwenu ngebumnene akwadwe bantu bonke inkosi isedude ngalamanye amagama thokoda ngoba inkosi isedude. Verse 6 ningakhathatekike ngalutho kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe uNkulunkulu ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. Umuthi wasemkhathini wesicelo nempendulo lengakabonakali umuthi liphilisi lakhona kubonga. Kubonga uNkulunkulu ngoba yena sewuvele ukhona. Intokodo isime ebukhoneni baNkulunkulu. Kubonga kusho ukuthi sengiyamethemba loyo lowanikelwe eGolgotha ngenxa yami. Kubonga kusho lokho. Bese ke verse 7 uthi mangabe uphila ekumbongeni uNkulunkulu wahamba umbonga ngisho impendulo ungayiboni. Wahamba umbonga ngisho ubona imali iphela. Wahambe umbonga sewuthi ke kuthula kwaNkulunkulu lokwedlula kuconza konke kwathi. Kutawulondoloda tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Uyeva solo lo muntu uyachazwa ulathutana. Kuthula kwaNkulunkulu kuyawulondoloda. Bathi ke laba funze kabanti ngemuntu bathi ngesikhathi ubuke ugatse kakhulu letinto letingendeki sewucabanga ukuthi engabe le mali ngidayithola njani, engabe lo msebenzi, engabe le nkhululeko itawuvela kanjani, engabe lokuphila kutawukwendeka kanjani, engabe ngidawuthola yini le promotion lo ngi-applyile batangithatha yini, batangivuma, engabe le promotion lengiyithandazelako ngidayithola yini. Njalo mawuvuka unaleyo mcabango leyo bathi usuke ufana nemuntu longena ekamelweni, likamelo lelesabekako lokukhuluma engcondweni yakho ukuthi la either uyabaleka noma uyalwa. Mawudibana nje nelibhubesi tinsathu kumbe tinto longadenda mangabe ucabanga ngaDavide ungacabanga ukuthi angilibambe ngilwe nalo, noma ucabange kubaleka, noma uvele ume nje freeze. Umeleni awati ngoba kude lokucabanga ukuthi ngingakwenda kubaleka uyathi ngeke ungiside, kulwa ngeke kungiside, you just freeze. Uyathi kuyenteka usahamba eluhambeni lwakho ufike la ufreeza khona, you just become sithumbu and not move because of the condition and circumstances around. Mawubuke letinto lokugadze ukuthi tendeke tingendeki noma kwendeke the opposite, uhamba ufike la khona ubuka lokungcono ukuthi ngingendani la. You come to a point of giving up. But laba futhi baphinze bathi laba nabadadatishile ngemuntu bathi mangabe ususa umcabango wakho kule simo lokuso ube nekubonga, ube nenhlitiyo yekubonga, nale ngcondo yakho iyathutha kuleli kamelo lelimnyama lelithi fight, freeze or flight. Kuthutha le ngcondo yakho ingene ekamelweni lelinekuthula, kube ngathi kunembhedze ulungisiwe nekudla neappetite seyabuya nebuthongo buyabuya. Kukhuluma bethe ngcondo,
kukhuluma labadadishe umuntu kani uNkulunkulu wakwembula kadzeni ngeMpostoli Paula lo mdzala wetinsuku wembula wathi ningakhathateki ngalutho kuko konke bongani ngoba ngesikhathi ubonga usuke wembatha ingubo yekuthula lokwedlula kuconza konke. We bless his name. Thank you Jesus. Njalo mawubonga ubokwati ukuthi wembatha ingubo, njalo mawubonga ubokwati ukuthi njengasebusika la kumakhatha khona uthatha ingubo uyembatha, lobusika ngaphandle abupheli kepha ufuthumala ngisho lobusika bukhona kuthula lokwedlula kuconza konke. Akubushintshi lobusika kepha kukunika kufuthumala noma emakhada akhona. Uthi uMpostoli Paula thokotani enkosini. Inthokoto kuba nenkosi ayikwende ubonge. Uthi Nkosi anginayo lempendulo yanali likusasa kepha uNkulunkulu udalela izulu nemhlaba. Ngiyabonga ukuthi ungendile ngalokumangalisako. Awusabongi nempendulo, awuzami kumbribe uNkulunkulu, awuzami kumfucela ukuthi akakuphendule kepha umbonga ngekwe reality, umbonga ngetinto letiphathekako latentile. Uthi ngiyakubonga mdali welizulu nemhlaba, tento takho tiyamangalisa. Tinkanyete ngabe watidala njani uNkulunkulu, maye timangalisa. Lemini angitiboni kepha tikhona, liso lenyama likuboni kepha ukhona. Ngiyathi Nkosi likusasa lami liphelele esandleni sakho. Konke lokuphilako noma liso lingakuboni kepha kuyaphila ngoba wena uyaphila. Nele kusasa lami liyaphila. Mawususa ingcondo yakho ekutheni ngegama likaJesu wena Sathane nemadevil labovu, lapho utifaka kulelinye likamelo lebumnyama waze wasukela Sathane wabona timo letingalungi. Wena Sathane utakuhlanda noma wakuthatha utakuhlanda, nawe uyaswaca lapho ngoba uyalwa vele. Kepha when you become free indeed in your spirit, your world changes. Kuthi kubanza ufuthumale, kuthi kunendlala wesuthe. Niyangiva bazalwane? Yes. Ngimi lo wacishe wacetha kade nginibekisela kuthi ngaphose ngathi sengicetha liphakethe lelibhalwe shukela kani ngithele ecanzeni ngithi ngithela liswayi. Kwangikhani ngimangala ukuthi hawu sengiwashaya ngawacethe emacanza bengisolo ngithi ngidlala uswayi kani ngithela shukela ecanzeni kepha bekunambitheka njengeluswayi. Thokozani, 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 sihlengiwe igazi lakhe, sihlengiwe igazi lakhe, elophela izono zethu, elophela izono zethu. yes. Kuthula akusho ukuthi there is no more chaos. Kuthula akusho ukuthi letinto betikubhuda, lo moya bewugubhuda, lembi beyikhona seyiphelile. No. Kuthula kusho ukuthi nangu umthokotisi sewukhona, noma ngabe lo moya ungashaya kanganani kepha nangu umthokozisi. Nempela usemhlabeni uvele ezulwini. Sewukhona Jesu, noma le storms ngaba khona angeke sisadetermine ukuthi mina ngidawuphila kanjani, angeke sisangenda ngikhale ngelusizi kepha sengikhaliswa injabulo ukuthi nangu umthokozisi ukhona lo ngashiyana.
ukhona lo wethembisile lo fungile wathi I will never leave you, I will never forsake you. Mbonge la ngathi umkhumbi wakho uyacwila khona, la lithemba lakho ngathi liyacwila khona, mbonge ngoba ngaleso sikhathi leso sikhathi sekwembuleka ngeliqiniso lebukhona bakhe. Sikhathi sekwembuleka ngebukhona bakhe. May the Jesus be more real than your circumstances. Kwangathi angaba liqiniso yena kwedlula liqiniso letimo lotibonako ukuthi lesimo asingihambeli kahle, kepha uTive Tikita Jesu singomhlali duma izulu nonyazi lusabeka, ngizwa amazwi kaJesu ethi ungesabi, angeke ngikushiye, cha angingedwa. Angingedwa. Kuthula kwaNkulunkulu kufike kuwe njengengubo. When all the storms are blowing, when hell breaks loose, wembathe kuthula kwaNkulunkulu lokwedlula kuconza konke. Uthi kona angathi ukuthi yini lele yenta ngijabule, lele yenta ngithokote, ngoba into iyabhetha, kepha kunento lengabhethi lengekhathi. Kunento lethi because he lives I still face tomorrow. Kunento lethi noma imali ngingenayo kepha ngidawudla kusasa. Kunento lethi noma kudla kude kepha ngidawuphila. Ndawuchubeka ngiphila. Because he lives I can face tomorrow. Ngicela sikomele bandla sitewuthandaza. Because he lives, All fear. fear is gone. Because I know He holds the future, and life is well and living just because He lives. Sithandaza ngana ngemagama semithi minyaka sikhanza lenye induna yembuso besakhonda lengesheya, sikhanza kulelinye ligarage imoto yakhe sekwetheke petrol esikhundleni sa diesel aselohambeni wayesathithiki. Lo hambo lwapaka ngoba esikhundleni sa diesel kwethiwa petrol. Impilo iyapaka mawethe kukhathateka wangethi kubonga. Kukhathateka ngesimo lesingalungi nalesingashintshi ngupetrol esikhundleni sa diesel utawupaka, kepha lo hambo lutawuchubeka mawutawukwetha lo diesel wale moto yakho ya diesel wethe petrol kule moto yakho ya petrol, wetha ngane enhlitweni yakho ngesikhathi kusikhathi sekuthi khathateka ngoba into atilungi, ungethi kubuka ukuthi 1 + 1 ngathi akuhlangani lutho, yetha ukuthi noma 1 + 1 angaphumi 2, kepha ngiyamethemba lo wafa eCalvary. Lithemba lami lelikhulu lisenkosini, alikho ekuthenini into tihlangana kahle. Thank you Jesus. Babe longcwele kunemadodzana nemadodzakati akho la, kungenteka lo munye sewupakile ngoba wethe loku wrong, wethe kukhathateka ngenxa yalesimo labhekene naso. Hallelujah, thank you Jesus. Nangu yankosi lo munye kunebantu bekezama kubahlanganisa, labanye bamstretcha beyond the point yekuthi into tibe ngcono, kepha into taba worse.
la bekudzingeka sichibi achibele khona kwaxebuka sekudzingeka lenye indvangu. Lo munye Nkosi bekathembile ukuthi kule nyanga simo sitawugucuka, kepha asikagucuki. Kuleli viki ungenele nesizilo kwabonakala ngathi akugucuki lutho. Babelo ngcwele ngicela ukuthi lo bukhona bakho bube ngiyona mpendulo yakhe. When all expectations do not give the desired results, be the answer through your presence. Akube nguwe lo ingubo yekuthula in such a time as this. May glory and honor be unto you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, ngikhuluma nawe mntwana sekhaya. Wena lo benema expectations lathide. Kepha nyalo uhamba kancane, you are freezing. May the warmth of God's presence set you free and run again. May the joy of the Lord be your strength. Introgoto yako akube bukhona baJesu. Move your eyes from the answer to your prayer. Move your eyes to the one who answers prayer. Move your eyes from expecting a blessing. Move your eyes to the one who blesses. Bekise mehlo akho kulothite angeke ngikushiye, angeke ngikuyekele. Oh, thank you, Jesus. Ukhona ungumthokozisi. This is the assurance I can give you. When nothing seems to change, you will be okay. Utoba kahle ngisho kungakashintshi lutho, ngisho ungakatholi lutho, kepha utawuba kahle ngoba uthi angeke ngikushiye, angeke ngikuyekele. Ngeke ngikushiye. Tinto dingethe taba kahle, but wena utaba kahle. Simo ngete saba kahle, but wena utaba kahle. You will go through. Mbonge your way out of the shadow of death. Mbonge simakathe mphefumulo wami nako konke lokukimi akubonge libido lakhe. Vuka ngalelo luhubo, lala ngalelo luhubo, lekumbonga simakathe. And may the presence of the Lord be your guide. Ekuphumeni kwakho, ekungeneni kwakho. Inkosi le nawe, inkosi le yawuba nawe, ivakalise bukhona bayo. Lobutawukwenda ube nenhlokoto, longeke wemukwe ngumuntu. Libandla lithi amen, simnikete